Image PAODAM yengiribsingbu tamkumar narayana tramnok seballoinana ngasigi maruba pau pijari miyamga mimanadarbasing mimananaba honabidrabadi leibak ama chakhole haiba yaroi haina Social Justice and Empowerment Minister Pratima Bhomingna phongdokre mahiroi sing amadi tongan ba hiram kyada mai paklubasingbu taramna oktunai kaikamnu utkre award yenthokpaga loinana Manipur site da Bhanumati haiba hiramda symposium ama pangthokre loinana Ayub ki dikla amadi nongthangan bi haiba simang kumai ani ki yaipa thoni tharam masi pangthokre hojik mapung we paw lobi rasi al oiriba sing miyamga mimanadraba miyoi singbu mimananaba hona bidrabadi leibak ama chakhole haiba yaroi haina Minister Social Justice and Empowerment Pratima Bhomingna phongdokre ngasi samajik adhikarita Sibirgi Thoram Gamari Lenana, Bishnupur District ki Soinairba Mui Singda, Lem the Polam Yetopaki Thoram Ama Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Elimco, Kanpur District Administration, Bishnupur Amadi, Social Welfare Department, Government, Manipur, Kapunna, Kusam Naduna, Bishnupur Leba, Kiamba, Nixing, Sanglen the Pangtupa Thoramda, Mahagna, Wapam Sing is Puno Kivani. Minister of State Pratima Bhoming Namakata na Phono Kivada, India da Narendra Modi na Prime Minister Orekpadagi, Miyamgi, Anoba Yaipa Toranga Pakatle, Masigi, Marak Asida, Miyamga, Mimanadraba, Muisingi, Wenesu, Toranga Pakatpagi, Manungda, Bishnupur District beneficiary, Lissing Magaza, Magamogram Panda, Lupak Road, Amaga La Contra Rongi Polam, Lissing Mangaga, Satret Sumataru, Kusinari Basi, Government Asina, Soinaira Singi, Kanbagi Kudamni, Loinana. Angang pokpadagi sahi train thoi phawgi manungda leiba na taba phangdriba angang singidamak na tanbagi operation taunaba government na lupa lakh taruk pinanaba scheme leiri haiba scheme sing asi Social Welfare Department ka khanabiu haike ngasigi throm aduda Yas Minister Govind Raj Konthokjam Education Minister T.H. Basanta Kumar MLA Moirang T.H. Santi MLA Thangsu oiba MSPD CL gi Chairman T Robindro MLA Oinam I Nalini na athoiba mithunglen oina saruk yakhibaga loinana district asigi pradhan member deputy commissioner Bishnupur SP Bishnupur DL Singsu saruk yakhi tongan ba lupsingna kosem bosem amadi CBSC na loba class 10 amadi 12 ki examination da mark wangna phangdra mai pal khraba amadi medal phalak khraba sanuri sing yauna tongan ba hiram kya da mai pal khraba miyoi sing oktuna amadi khudor bot pidona puning thawat pagi chamuthram amangasi kaksingi tongan ma pham kya da pangthok na kre Students Library Association sla kaksing na sen langduna sahi khudingi leptana pidona lakba kungani thoirak suba sla award presentation cum felicitation gi program ama Grace Cottage Cultural and Educational Development Foundation gi mipun sangda pangthokre ngasi pangthokhiba thoram aduda athoiba mithungen oina MLA Kaksing AC M Rameshwarna akanaba langbirakpa oina founder GCC and EDF ka KSS Sauba amadi thamadi thoramapu oina P Samphana oike ngasigi thoram aduda hadakta haidokhiba kosem bosem amadi CBSC na loba examination da makok thonglakhrabasing civil service examination da mai palakhrabasing amadi tongan ba hiram kyada mithoi mehelakpa amadi medal lawrkhraba kaksing manungi sanori singda achamba khudol pot sing pidona ikai khumnabaga loinana puning thawatke Southeastern Sporting Union Sesu kaksingna su sin langduna laikai aduda leiba mithoi mehenlaba mioi singbu harau tyamna ok pidona puning thawatpagi throm amasu kaksing suma laikai da leiba general hall da pangthokre ngasigi throm aduda athoiba mithung oina MLA Kaksing ACM ba lengbirak pasing oina saru oina ex-president Sesu TH Budhi amadi Wainari ex-president Sesu amadi thorom mapu oina president Y Birena saruk yakhi ngasigi throm aduda tongan ba hiramda amadi examination da mai palak labat mahiro yankhai ni panda achamba khudol pot sing kusinaki baga loinana
मखोई तुंगी पुंसिदा हेना माई पाकपा पुनिंग पाकननबा पुनिंग थवतखि नाकल अमरोमदसु सेना एथलेट्स ऑर्गेनाइजेशन साउथ कक्सिंग वाइना सिंदुना क्लब असिगी अकोइबदा लेबा क्लास 10 अमदी 12 ता पोजिशन दौरख्रबा अमदी फर्स्ट डिवीजन दा लाकवा महिरोइ सिंबु ओकपगी थरम अमा कक्सिंग वाइरी वार्ड नंबर 3 कम्युनिटी हॉल कक्सिंग वाइरी सलाम लेकाइदा पांगथोखरै थरम अदुदा थरम मपु ओइना हाना प्रेसिडेंट साउथ प्रेसिडेंट ओरंबा एम रामेश्वरना अथोइबा मिथुम ओइना काउंसिलर वार्ड नंबर 3 एम एन मेमी अमदी रिसोर्स पर्सन ओइना वाइस चांसलर डेम यूनिवर्सिटी एंड राजमोहन सरुक यादुना महिरोइ सिंगदा खुदोल पोस्टिंग पीदुना इकाइखनो उठखि बोसेमना लौबा हंदकता हाइदोखिबा ICSLC एग्जामिनेशन दा माइ पालखरबा महिरोइ सिंगबु हराउ तयामना ओक्तुना पोलिंग थवतपगी असंब थरम अमासु MMS जेनियस एकेडमी की मैनेजिंग कमिटी ना सिलांगदुना स्कूल असि कैंपस ता पांगथोखरै ngarang पांगथोखिबा थरम अदुदा प्रेसिडेंट मेंबर सिंग ओइना स्कूल असि मैनेजिंग कमिटी ओइना दैरिबा रिटायर्ड प्रिंसिपल डाइट कक्सिंग एन बिरमंगोल रिटायर्ड असिस्टेंट टीचर एम अमुयाइमा रिटायर्ड असिस्टेंट टीचर एन चंद्रमणि ना सरुक याखि ngasi थरम अदुगी मनुंगसना स्कूल असिदगी माइ पालखरबा महिरोइ 33 स्कूल कमिटी की माइकैदगी असंब खुदोल पोट पीबगा लोइनना थागत वहाई फोंदोक्तुना मखोइगी तुंगी पुंसिगी पांडमदा माइ पाकनबा थौनिजकी हाइंगांग यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन हुकोना सु सेंदुना हाइंगांगी ओइना 33 सुबा एजुकेशन मेरिटोरियस अमदी स्पोर्ट्स अचीवमेंट अवार्ड 2021-22 यानथोखरे तोंगान बा मसक नाइबा मियोई कयासु सरुक यादुना पांगथोखिबा थरम अदुदा सानरोय अमदी महिरोइ चाम सुबना मरिदा असंब खुदोल पोट पीदुना इकाइ खुमनखि हाइंगांग मै लेकाइदा लेबा यूथ डेवलपमेंट क्लब लाइब्रेरी सेंटर दा पांगथोखिबा थरम अदुगी मतांगदा वा ngangnaduna हुकोगी जनरल सेक्रेटरी एस तोंडोंगना हाई खुनाय अमा कन्नबदा क्लब असिना अचौबा थौदांग कया लौरी अफबा क्लब लैरबा मतमदा अफबा खुनाय अमा पुरकपा ngamgari हाइंगांगी चाखोट थौरांग खुदिंगदा हुकोना मतम पुंबदा सवटकनी क्लब 33 ना पुनसिलगा सेंबा ऑर्गेनाइजेशन असिना लेंगाकना संगसिलिबा वार ऑन ड्रग्स सवटपा गलोइनरा सवटपा ओइना मयाई काबा चिंजाक का सावोनदुना लैबसिंग अफबा लंबीदे पुरकनबा होनरी क्लब सिंगी ओइना थौदांग लौनरगा हाइंगांग सु चाखोटपा माइकैदा पुरकनबा होनरी हाइना फोंदोकी कक्सिंग म्युनिसिपल काउंसिल दा कनागुम्बा खरना काउंसिल असिदा अयतपा अथिंबा पिरकपना कक्सिंग बुतरु तनाना थमनबगी मतम खरगी ओइना यानदुना थबक सुहलिबगी थबक तौरिबा सिमिसिंगदा मखोइगी कुसुमल जुन थारी पिथोप ngamdabani haina council asigi caretaker chairperson Naurem संजित कुमार ना फोंदोरले ngasi council asigi office ta caretaker chairperson amadi hanagi councilor nipan yauduna pangthokpa paumusinga unaba amada संजित कुमार ना हाई थासी कुमा थोइदगी सिनमिसिंगना थबक सुबा लेपखिबदगी कक्सिंग कैथेलगी मनुंग अमदे कक्सिंगी लेरक खुलकसिंगदा अमोट अकाई कया लथोक पिखिदबना अमोट अकाई कया न पिक थले थोंग असे काउंसिल सु पामसु नते कनाउम खरना लान इलिगेशन तौरक्तुना प्रोसेस थिंजिन खिबदगी अमदी तरु तनाना थमनबगी थबक तौरिबा सिनमिसिंग गी कुसुमल पीरिबा रेवेन्यू अकाउंट असि थिंजिन लकपदगिनी संजित कुमार ना मखा तादुना हाई ममांगी हौकिबा सही कया ददी सिनमिसिंगी कुसुमल असि था कुनिंगी तांग तरा फावगी मनुंगदा पिथोक्तुना लाकपनी विजिलेंस ता करप्शन एंटी करप्शन सेल अमदी हाई कोर्ट लाना केस तौसिलकपना मखोई कुसुमल पीगदबा अकाउंट थिंजिलखिबना अमदी मखोई एक्सटेंशन ऑर्डर थोक्तबना कुसुमल असि पिथोकपा ngamdabdagi मियामना अवाबा सिमायोकनरिबनी असिगुम्बा लाना उहन्नबा होनरिबा लाना केस तौसिलिबा मियोइसिंग असि मियामना पारा अमा तंबिफम थोकलबनी मांगना मखा तादुन हाई हौजिक इंडिया पुंबदा चनरिबा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम असि 3 tier सिस्टम नि हाइबदी लोकल बॉडी स्टेट लेजिस्लेटिव सिस्टम अमदी नेशनल पार्लियामेंट नि स्वास्थ्य भारत मिशन की गाइडलाइंस मतुंग इना लुबनानबा लैना तिना लेतबा खुनाय अमगिदमक तरु तनाना थमनबगी थबक तौरिबा सिमिसिंगी मथौ ताबा एंगेज तौबगी अयाबा पीरी अमदी लेंगा की अयाबा मतुंग इना एंगेज तौबनी मसिदा काउंसिल असगी पावर अमदी फंक्शन दा अयत पपीबा मरम चादे मसि काउंसिल की एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दा तौजबनी एमएलए की एरिया दा काउंसिल की एरिया दा चखोट थौरांग पाखत पयाबा पाखत मिनसी मी की चाखुम दा खबै थिंजिनबदी मसा मसा की मथौ खंगदबा मानली हाइनसु मांग मखा ताना फोंदोखि अमरमदा कक्सिंग म्युनिसिपल काउंसिल दा
hauki basai trangma asida councilor wairamba singna kaksing municipal council asi mathak nakha olalamle haina kaksing AC gi MLA mayanglam rameshwar phongdokre ngarang numidang kaksing panjau pareng da leiba pukhrambam sagai apokpa sangle na pangthokpa ward number 38 gi miyamna MLA tramna okpa amadi lakadoriba kaksing municipal council gi mikhalda National People's Party gi ward asi councilor amadi member gi mirep oinaba thorang tawriba singbu mai paknaba gi matangda pangthokpa thromda MLA rameshwar wafam si phongdokhibani MLA rameshwar makha tadno hai haukiba sahi trangma da council asigi councilor singna pairamba ashoiba aranba sinjat thumjagi thabak kaya chathakhiba adu hojik paliba lengak asina khanglakpadagi makhoigi mathakta vigilance tharakna council asigi accounting thingjinduna makhoigi mathakta thigatpa haukhre vigilance na account thingjil khrabasu council asina na makha tana khomgat liba senpham singdi atopa account ama da haptuna mathau toba yanaba ayabadi piri hojik jun thagi amot akai khomjin bagi thagi senkhai sing council asigi makhutta leibani karigidama council asigi makha da mathau tawriba taru tana thamnabagi thabak suba simi singi kusumal sing council asina karigidama pithok pidribano MLA na case thajilakpadagi council gi account thingjin khibana taru tanana thamnabagi thabak suriba simi singi kusumal piba ngamdabni haina aranba paw kaya council asigi councilor orambadagi matam loiduna potha kharaba chairperson amadi councilor singna sandok lei miyamna aduguma paw adu thajabirganu hiram asida MLA na yawrba leite MLA oriba mahak pu lana uhannaba honabani haiba wafum kaya su mahan phongdokhe Integrated Farming System Model Demonstration of Sustainable Livelihood Development of Farmers of Manipur Haiba Hiram Gamari Lenana NEC Meghalaya gi senthang makhada KVK Imphal East amadi Directorate of Extension Education na implement tauba hidak kamnaba pam sujak maru amadi hawai beans maru sing ngasi kaksingi khangatlaba lomi tara da yanthokre KVK Imphal East Androgi Head Senior Scientist Soram Molibala amadi Sandal Forest Division gi Assistant Conservator of Forest Naure Munalga kusamnarga sinduna thorum adu pangthokibani ngasigi sprayer amadi kharip amasung rabigi marumarang yatopagi thorum adu Naure Munal maitaina kaksingi lairba laumi singi damak Krishi Vigyan Kendra Andro dagi portuna sinakhibani hairi Telem Ningon Atoibema Award amadi Moirang Them Narendra Sanagi Medal Award yengtokpagi thorum ama Naharol Sahitya Premi Samiti na sendurang asi Jain Manipur Dance Academy gi auditorium da pangthokre loinana tada Sanjayam Bhanumati haiba hiram da symposium amasu pangthokre haiba thorum aduda Manipur Sahitya Parishad ki President Longjam Joy Chandra Salam Rupachandra Advocate Dr. Koijam Santibala Manipur University amadi Naharol Sahitya Premi Samiti ki President L Opendra Sarmana mayai tangwal lokhi thorum aduga mari lenana L Opendra hai Sanjayam Bhanumati Manipur gi yamna masak narba kavi amani mahakna sahitya da piramba khudol sing nainabagi tanja ama lobani haina phongdokhi ngasigi pangthokpa symposium aduda Advocate Salam Rupachandra amadi Manipur University gi Manipuri Department gi Associate Professor Dr. Koijam Santibala na wangloi oikhi loinana Manipur Sahitya Parishad ki President Longjam Joy Chandra na symposium adugi moderator oikhi thorum gi saruk ama oina Naurem Lokeshwar Singh da lamabam Gojen Chandra Nakatpa Telem Ningol Atoibema Award Kusindaki Amadi Dr. Mangangsa Thongdam Achou Dana Moirang Them Narendragi Masa Singh Nakatsava Moirang Them Narendra Sanagi Medal Manipur Kusindaki Manipur Sahitya Amadi Literature se Sakot Nabagi Damak Samiti Asina Sahi Humpu Hena Saruk Yaduna Lakli Haina Samiti Asigi Makedigisu Phongdokli Moregi Faisam Veng the Laiba Kenkup Laitil Koba Anaba Mu Mangarang July Kuntrada More Hospital Gi Ambulance Amada Impal the Lang Lunabino Pukolak Pada 20 AR Kudeng Tabigi Sek Poster Sek Tonabagi Nahanbada Laikidre Mu July Kumapanda More Subdivisional Hospital da Purak Badagi Makha Tana Lang Nava Matang Namit Narang Tang Kuntrada Impal referred to Budagi Ambulance da Purakimani Asingumba Sek Poster Sida Arakpa gari sing amadi mio sing check taunabagi mingda lefanduna miyam da awa pibasi nungtigi sang naina satharaba thawngni haina Hill Tribal Council More Cookie Students Organization KSO More Block More Youth Club Cookie Women's Union amadi
Human Rights More Amasung Kuki Kanglai Lompi More Block na Punna Throck Seron Pondokli Seron Maka Taribadi Asing Mutok Kaya Sigi Matanga Marilendaba Authority Matam Sana Kangan Kre Amadi Wadiba Pim Sida Yamna systematic checking of a Samba Darka Wade commercial non commercial over Garina Traga passenger sing Bakudima some manana Loduna Arak Papuna Darka later delay Toguna Tambadagi Magi Punsi Manghale Assam Rifles na Ain Yadabamong the Laloritic Toba Mitcham Singbu Ngakwi Senbiba Apatabaka Toribasi Kangi Amadi Makoina Darka Lerpada Mateng Pano Tarang Todun Lady Maramasina Air Miam Wakal Kanbiduna Miam Loina the Taxi Kaxi Nintina Kangna Loina Binaba Amadi Assume Toning the Todok Matunda Tolo Havagi Taja Pibu Lena Medical Grounder Lapusinda Akanana Puning Sangbiduna Amadi Misam Sumna Sasabusinda Ayat Patintabat Hondana Sanbayahan View Hainasu Hairi Moreda Kang the Sandokpa Dengu Laina Singh Dagi Natok Nava Gi Section Torang Lokot Pawaina District Malaria Department Technopolgi Miang Makada Special Malaria Unit Moregi Tim Amadi Konang Thaba Lekai Volunteers Singaloinana More Kaitel Drama Salekai Tali Road Lekai Yumthong da Satuna Edes Survey Taubuga Larvicide Hidak Singh Kaptokpa Amadi Smoke Fogging the Singba Kaptokpagi Tabak Singh Satakre Hari Housing Manipurda Nupi Oibisingda Yamna Toina Tokenba Laina Singi Manung Ama Oiba Anemia Haiba Iwat Pagi Laina Sigi Matangda Nomungi Oiba Lemna Layang Amadi Laina Sigi Matangda Naktok Nava Amasung Laina Sigi Layong Kangdok Navagi Matangda Awareness Camp Ama Pangtokre Bharat Vikas Parishad Manipur Prant Kimakada BVP Bishnupur Sakhan Senduna Bishnupur Medical Municipal Council ki Conference Hall da Pangthokiba Awareness aduda BVP ki National Organization Secretary Suresh Jain Regional General Secretary Jagadhindu Dev National Project Chairman Environment BVP and ex Vice Chancellor Professor M Premjit ex Revenue Minister KH Punil Kanta BVP former National Vice President and Resident Patron Member S Rajan BVP Manipur Prant ki President and former Head of Department ENT RIMS Dr. S Priyosaki Devina Athoiba Mitungna Singwena Sarugyaki Department of Art and Culture Manipur ki Miyang Makhada Kanglipak Thangta Cultural Association na Sinduna Konung Lampakta leba UMS Sumang Lila Sanglenda Thang Tagi Trangma Suba Festival Pangtokre Semester scheme Makada Pangtokiba Throm Aduda Samurai Lapam Nabusandra Sharma Member of General Council Sanginata Academy New Delhi na Athoiba Mitung Ajit Das Chairman Ranganiketanna Akhanaba Mitung Amadi Padmasri Nabawaripa Director Theatre Mirana Romapuina Sarugyake Joy Shankar Prasad ki Hindi da Iba Kamayani Laripu Aiba Laisam Kamal Singhana Manipuri Lolda Handuktuna Larik Oina Pongbagi Throm Amangasi Manipuri Literary Society Impal Sindra Manipuri Hindi Parishad ki Hall Pangtokre Throm Aduda Manipuri Literary Society ki Vice President Naurem Lokeshwar Singhana Thorungi Mapu Manipuri Language Advisory Board Society Academy Advisor Nomaitem Kiran Kumar Singhana Athoiba Mitunglen Amade Manipuri Literary Society ki former President Samurai Latpam Prahlad Sharmana Akhanaba Mitunglen Oina Sarugyake Akalamuramda Wahangmum Nimaistan Iba Aisu Mirep Orge Haina Mingthonba Sareng Larik Ama ngasi Manipur Press Club ta Wangkai Kendra ki MLA Thangjam Arun Kumarna Phongkre wa .nim .publication na sinduna pangthokiba Sareng Larik Phongbagi Thorom aduda Dr. Thoksom Ibonbi Sahitya Academy Award na Thorom Mapu oina Sarugyaki amadi Dr. Sarchandra Longjamba Faculty Member Manipuri Department DM University na Larik ki matangda wangangki amadi Sareng Larik asibu Puthoknaba honabada achobu thodang lokhiba kaya busu asamba khudol posting pidunai kai khumnabusu utki Palem Panthau Cultural Trust Langjing achobagi Managing Trustee oina thau puriba loinana National amadi International Award Dr. Salam Santibalabu harau tem okpagi thorom ama pangthokre Langjing achobada leiba trust asigi sanglena pangthokhiba thorom aduda Buddha Singtham Chairman Palem Panthau Cultural Trust Mani Yumnam Playwright amadi Yumjau Larami Dramatic Ungi Secretary Laishangthem Ratana President Member Singh oina Sarugyaki Tharunga Marilena Trust asigi Chairman oina su thau puriba Buddha Singthamna Theater haibase malemgi khwaidagi chawba Laisang amani Purupki Jati ki Kenaba Lektana Punna Miobe Kunagi Damakta Tabak
तमिननबगीदमक ईश्वरना पिरकबा खुदोल अमनि हाइखे थरंग अमदि लेनना ट्रस्ट असिना पांथोखिबा पुथोखिबा अपायाव प्लेदा सरुक याखिबा आर्टिस्ट सिंगदा सर्टिफिकेट पीखिबगा लोइनना मखा ताबा प्ले सिंगदा हेना होनहनिंगबगी अपामसु फोंदोकनरखे निशांग सिंगना मणिपुर की मफम सिनबा थुंगना उपाय लेजद्रबा अवाना तारबा सिंगी mateंग लेप लेतना पांगदुना लाकपा अमदि मतम मतम की इमरजेंसी ओइना ब्लड डोनेट तौदुना लाकपगी सुरुक अमा ओइना ngasisu सायोल हेल्पिंग हैंड की मियोय कुन्ना रिम्स की ब्लड बैंक ता खुसमनदुना ई दान तौख्रे हाइबा ई दान तौबगी थ्रोम असि लंदम असिदा नोम कांगना थोकलिबा एक्सीडेंट सिंग अमदि तोंगान तोंगानबा ई ग मरि लेनबा इमरजेंसी की ओइना खुदों चाद्रबा अना अयेक कया सिबु खरदंग mateंग पांगजबा ngamnabagi wakalonda pangthokpani haiba throm asibu mai pahanbada mateंग pangbirakhiba life savers manipur amadi sayol team gi e dan toromliba volunteer singbu sayol helping hand na awang bathak ikai kumnubga loina thagat pa phongdokhe nongin sumang lila artist association gi nauna puthokadaba ayuki likla amadi nongthangan bi haina mingthonba sumang kumai ani gi yaipa thongni thoram ngasi काबम लेकाय दा पांथोखरे अयुकी लिगला हारिबा लीला असि थियाम मीना कुमार इबनी अमदी नोंथांगान बि हारिबा लीला असिना तयंजम तोमबना इबनी हारिबा लीला अनिमक असि रविंद्र लंगथबान डायरेक्शन पेरी अमदी संदीप बायोलिन म्यूजिक डायरेक्टर ओरी ngasiगी थ्रम अदुदा लीला अनि असिगी अहिबा थियाम मीना कुमार अमदी तयंजम तोमबगा लोइनना डायरेक्टर रविंद्र saknaraiba अहिबा मनाउबी एमएम अमदी नोंगिन सुमांग लीला आर्टिस्ट एसोसिएशन गी President Laisam Tombana Dice की मेंबर सिंह होइना सरुक याखी लीला असिदा तोम्बा इबोमचा भूमेश्वर निरंजन केन बोरिस अमदी सागरना नुपागी सक्तम लांगली अमदी रविंद्र लांगथवाल हिरामोती अमदी ngangbana नुपीगी सक्तम लांगली पार्लियामेंट की हाउस अनिमक्ता पोटचगी ममन तांखलकलिबा सिंगसिंगी मरमदा खननैना रबा मतुंगदा अग्निपथ डिफेंस रिक्रूटमेंट स्कीम की मतंगदा खननबा ऑपरेशन ना पामली निथोकाबदा लोकसभादा पोटचगी ममन हेंगतपगी मतंगदा खननबा लिस्ट तौख्रे अगस्त 23 दा लोइगदबा मॉनसून सेशन की वर्किंग डेज 13 निरोम लैरी मरक असिदा वाइस प्रेसिडेंट सेल इलेक्शन अमदी आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडूबु फेयरवेल पीगदबसु लैरिबनी राष्ट्रीय लोकदल राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस अमसुंग समाजवादी पार्टी ना अग्निपथ स्कीम बु पार्लियामेंट की हाउस अनिमक्ता खन्नदबा यारोय हाइबगी नोटिस अहुम निथौकाबदा पेसिनगदौरी गवर्नमेंट दि मसी सबजुडिस ओइबा वाफम नि हाइदुना पार्लियामेंट खनबा यारोय हाइबनी लोकसभा सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2022 पुथोकनी अदुगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 बुना सभा द पास तौगदौरी राज्य सभा the weapons of mass destruction and their delivery system prohibition of unlawful activities act 2005 khanagani amasung pass tawani hairi Bangalore airport ta monkeypox nare haiduna phajin thamlakpa Ethiopian citizen adu monkeypox naramdre chickenpox oramle haina Karnataka gi health minister K Sudhakarna haikhre man makhatana haikibda Bangalore amadi Bangalore International Airport singda thunglakhiba monkeypox ki symptomatic travelers singbu tongana thamduna test tawri monkeypox asi Central amasung West Africa da predominate tawriba rare viral disease amani hainasu minister Sudhakarna phonokhi monkeypox case asi Karnataka da ahum amadi Delhi da ama leiduna punna leibak asida case mari surwani aloibada maroi pawmun pijari मियामगा मिमान नदरबसिंग मिमान ननब होना बिद्रबदी लेबाक म चाखले हाइबा यारोय हाइना सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर प्रतिमा भौमिंग न खोंडोक्रे माहिरोय सिंग अमदी तोंगान तोंगान बा हिरम क्यादा माइ पाकलब सिंग तराम न ओक्तुनाय कायकनु उठ्रे एवार्ड यंथोकपगा लोइनना मणिपुर साइट दा भानुमती हाइबा हिरमदा सिम्पोजियम अमा पांगथोक्रे लोइनना अयुकी लिगला अमदी नोंथांगान बि हाइबा सिमांग कुमै अनिगी याइपा थौनी थरम नसि पांगथोक्रे नसीगदी इमेज पाउदम सरुक सेवा मतंग से लोजरे म्याम मुखना खुरुमजे